iki none abantu bubakanye bagiye gusaba divorce vyoroshe abo suranganye uko nta muntu arasaba ko turyama n'ubusazi aguciye inyuma rimwe namuraranye nta nubwo arayeyo nta nubwo amurongoye yagusigiye ratio hama none twego umugore umwe ni mama wawe ni kabarundi bavuga ariko nta namwe bavuze ngo umugabo umwe ni papa wawe ibintu bisanzwe nje nashiringira nashiringira nta nonshaka je nuko ndakiniye ndafuye ndashitseyo je utampaye vraiment je byanje nabi cabihera ntushobora kusiga amezi uko muri yizi ndamukundana namuguma muryamana ariko nagaba yakurongoye ugabo kutaguca inyuma rero nje nabonye nta kintu na kimwe gihari uba wakora ahubwo icyo tugomba kwakira no kwakira yuko abagore twese tugomba gucibwa inyuma STV every story matters. Richest ndamba. Ni bon yamba, ni bon twatanguye. Yeah, you will know my people. It's another day, it's another blessing kubana namwe kubundi ku munsi bakunzi ba STV. Ni done for real kuri MIC za STV. Hand camera saza Fabian. Mbere kuri screen zacu fise umutumire no munsi nabazaniye umutumire umwe mu bakinyi ba cinema ga mu Burundi. Asa neza Jojo. Jojo gute Jojo? Nshone kuri ni sawa. Meze neza. Kusa neza ga Jojo. Urakoze. Byagenze gute kugira utore kugira wambara uko byagenze gute? Nyene byari bihuye n'umunsi byahuriranye. Umviseho kwambara akantu karimo akatsi hasi cameraman araza kuvyerekana ukuntu wambaye. Ibidede indana wambaye ipantaro ya blanc ya white. Naga nambaye ipantaro nambaye ikabutura. Jojo ndinda kwambika. Ugurira hehe ntuzenga. Abafise umuntu akwambika cyane wewe yambika. Nje ni yambika. Wagiye muri garde robe uravuga ati no munsi nkeneye gushirako. Jojo neza mugabo. No kuri meze neza. Ndamukiriza abakunzi ba STV ndetse n'abakunzi ba muri rusange. Hello, nitwa Tumukunde Joseline besho bamenyere ku izina rya Jojo nk'abandi umu actrice. Byarangiye. Jojo kinaye na hehe Jojo? Ba. Ni ahantu henshi. Ni ahantu henshi, ni kwa Benduwayo. Muri seri nziza cyane bita The Craziness. Aho nyina nitwa Jenita. Nkakina muri Bikore TV kwa Dani. Muri seri naho nyine imeze neza bita amayobera y'ubuzima. Aho nyina nitwa Nina. Nina? Okay. Jojo bigenda gute ngo ushobore kwakinira ahantu hose umwanya no kugora nta ngorane uhura nazo? Iyo ikintu gikundura kigura sibyo nkuko nyene nawe wigoye wese ni wigoye na cameraman yigoye ngira nda Jojo andamurindira isaha yose Jojo sha ukansenga yarakavutse ba bidari ikintu gikunda urakigura je ndakunda filme n'umutima wanje wose ndakunda filme n'umutima wanje wose akazi kanje ni n'umwuga kandi umwuga ntunze nigezweho kubaha nkanabonera umwanya twumva yuko Jojo yifokasinga kuri film nta kandi kazi afise ni film arimwo no mu buzima busanzwe ndamudandaza nyene mudandaza ariko atari cyane Jojo kugira yinjiye muri cinema byaba byaragenze gute ga Jojo? Kwinjira muri cinema yari inzira ndende ariko ikintu kikurimo uko nakubwiye urakigura je naje ukuntu ninjiye muri cinema navyo nibuka gusanika ko natangwa gukina filme neza nkabigira umwuga guhera 2012 no wabyinjiramo cyane kugira umenye yuko ufise impano yo gukina cinema ubibwiwe niki cari ikintu wamye ufise muri wewe kuva kera cyane ya namye mbikunda nakunda Asia Mtoni nakunda gukurikirana filme zawe bena yaka by the way uraziko musana Asia akayobe byose ko yageze muri Amerika ndakora mu kigira tasisi wanje hamwe n'abakunda cyane byo bigatuma nkunda cinema maze ro kuronka uburyo n'imyaka inyemera kubijyamo ndabikora ubijamo yene no gushika nano masaha wacifokazinga muri cinema wifuza kugera he muri cinema ga nifuza kugera kure cyane ariko kubicamamara birenze kubicamamara hamwe burenga yavuga ati Jojo uriya mbwa by the way hari abantu usanga bakuzi mukeneye kumenyekana do plus kumenyekana reka byo nyine ntago biba bihagije nyine n'amafaranga menshi nanjye no gukora ku madolari avuye muri cinema nanjye no gukora ku madolari avuye muri cinema nyine duhemberwa mu mapuro Jojo hari umukobwa kandi uri umukobwa mwiza ugiye muri cinema uboneho ikamera Jojo araronka abantu bangaye bamutura nko ku munsi
Yesu mega journaliste disi oya abantu bakudaraga ku munsi se harimo bakuba bakubeshya harimo bavuga byo benshi kubera urumva umaze kuboneka umaze kuba ufise nyine ishusho iboneka cyane gose abantu kubera turuzi muri sinema abantu benshi bararondeka bakavuga ati umuntu agiye muri sinema abafise ingeso nizi Jojo abivuge mu izina zivuge ingeso zo kuryamana n'abagabo ingeso mu kirundi zo gusambana uko nyene bivuga kugira gane ko babivuga zo gusambana zo kujya mu bantu zo gusambana nabo mukorana aba boss niyo image batanga Jojo abibona gute wese ubifata gute shaje kubera sanzwe nkorera kuri kamera umva nk'ibyo bintu sinjajinga umuntu aja muri sinema ko bavuga ko aba journaliste nabo kugira ngo batange ibiganiro bamwe na bamwe babanza gutanga ruswa y'igitsina mbivuge gutyo sivyo ntago bibarivyo ariko nta rubwo bikuyeho yuko hariho n'ababikora ariko gusambana cyangwa kuryamana n'abagabo ntago ari muri filime gusa ahantu hose bishatse gukora bisigura yuko Jojo amaze kuronka abantu bamupropose nk'ico kintu kuryama abo subanganye uko nta muntu arasaba ko turyama nangaruko nta muntu arasaba ko turyamana oho okay birumvikana yuko birabaho muri sinema nturahura n'umubosi kanaka akakubwira ati ugiye muri sinema yiwanje itegerezwa kugenda gutyo ntibirabaho cyane ntibibaho birabaho muri monde ya sinema birabaho hari ababosi bameze gutyo kandi ibyo nabivuze hari ababosi bameze gutyo ariko iyo uri umukobwa uzi ikintu cyakujanye na cyane ko hiti ku mukobwa ntagitinda nta gihe kinini bifite kandi natwe dukunda hiti dukunda n'abasitari abakobwa ukuntu tumeze biba byoroshye ko umubosi yakubwira ati kugira ngo ushire muri filime yanje turaryamana nawe ntabwo muryamana rimwe igihe binabigusaba kenshi ariko ibyo nibaza yuko ari nko ku bantu bariko barinjira nk'uko twe twaciye muri byinshi twarize twaramenye nk'ubu je nta muntu yoba akimbwira ngo kugira ngo ushire muri filime turyamane kuko filime ndiko ndakora narayize narakoze repetition ndagerageza ko actinga undondera kubona ko ivyo ukeneye ko actinga ndabishoboye wabisubiraho kandi kunsaba ruswa urumva birashika bishika ku bantu bubu ku bantu mwarabigiyemo ngira kera ashobora gusana n'ico gihe n'ivyari bihari ga Jojo abastari bubu barikunda abayumva ati je ko nubatse izina ryanje yongeye kurya abana ati jengira ngende abude bahungu nuko nguko bameza benshi kubera kino ne Jojo abakobwa hari abakobwa nabone basige batinya gukundana kuja mu rukundo n'abantu bitwa abastari kubera iki babitinya biragoye umusore ntushobora kumwizigira nyine bariho bene nkatwe mu bantu nyine baba bamaze kwifatira ingingo birashoboka ko umusitari ushobora kumukunda kandi mukubaka ariko kandi bisaba yuko buri wa muntu utahura neza akazi kiwe none ugira abasitari benshi b'abarundi cyane abo dukorana sinema baberi badane bafise abagore ariko mu gihe uri umugore utaratahura ibyo urimo cyangwa ibyo umugabo wawe arimo biba bigoye kubakana nawe nk'ubu uri kumwe tufate uri kumwe nk'umuntu muri kumwe w'umusheri wawe cyangwa umuntu muri kumuragendana akubwira ati Jojo sinkeneye ukubona muri kino kintu kubera hari igihe muri sinema bishika ugasanga hashyiramo uduntuze two gusoma naco two guhurira niyo masena aryoshe niyo n'amasena aryoshe tufate umukunzi wawe kubuje nk'ibyo wowe bifatamo gute ni benshi bameze gutyo ariko njye ntabwo nabyemera wowe kwemera yuko je umaze kuba utanyizera ngo ndeke umeribete nkora akazi kanje cyangwa ikintu nkunda ngo ni ukubera kuvuira ngo bazango tuzoryamana n'abantu sinzi no muhira n'ujya mugore rigwa muhira irigwa mu gikoni abishatse yabikora rero nta utanyizera nyine ubutanyizera tuba tuvanye bisigura yuko ushobora kuvuga ati bye hamugakomeza gahunda cyane niba unkunda supportinga mu kazi kanje wasanzemo untera intege nye nahubwo shika imbere mugabo urumva yuko byihanganira ubonye nk'umugabo wawe agize je mugasanze ko nongorwa n'umugabo ntabwo muzine yashiteje mengo no hoyemeye abagabo birabagora basi kwihangana abenshi gusumbya abagore abagore nyene abagore twimana yaturemye ukuntu hariho ari ukuri nk'igihe ubona nk'umuntu azanye nk'umwana muri film nawe kwiri wa murana wo buri umukobwa ukavuga ataha arahiye sinzi ikintu kiza kuba
ariko none biranasanzwe wowe basi kumva umugabo yaguciye inyuma ibyo si bisanzwe wowe bifata nk'ibintu bisanzwe uribaza abajya abantu bama bahevye abagabo babo ngo nuko babaciye inyuma ubifata gute uri muri bajya bavuga ati n'ubusazi aguciye inyuma rimwe namuraranye nta nubwo arayeyo nta nubwo amurongoye yagusigiye ratio hama none twego umugore umwe ni mama wawe ni kabarundi bavuga nagari bivuze bavuga ngo umugore umwe ni mama wawe ariko nta namwe bavuze ngo umugabo umwe ni papa wawe bisigura yuko umugabo ameze nk'umwami ahashitse ashika niko twasanze si kandi ko tuzoyisiga nta muntu ntago wahiba umugabo wawe ubundi ari abagabo ariko bari mice myinshi hari umugabo acana inyuma akanatanga keya mu rugo rwiwe hariho n'undi aja hanze agaca bimbeba urundi akabimbeba pe ntiyagire n'ikintu n'uturi mu nzu twose ukakaza sopa atwara uwo niwe mubi ariko umugabo byagoye kagira akaraba uko yigenza agatahana isashe muhira what's the problem Jojo ufite she ni ibintu bisanzwe njyewe nashiringira nashiringira nta nshaka umukobwa mwiza nkaho ashobora kubura she gute nese simbivugiye kuri kamera hari ibanga ririmo njye mfite aba ex gusa ufite aba ex bangahe Jojo batatu umwe babiri batatu gajo bonyine ufite aba ex gusa aha niyo bimenya muri abo batatu umwe mwashobora kuba mwavaniye iki umwe ushobora kuba wibuka icyo mwavaniye cyo bari giki ingeso mbi yari afise cyangwa wari ufise usanga ari nari ndayifise cyo gasanga niwe yarayifise nta muntu yera nta muntu yari ko hari ibintu nawe ubona ko ukabona ntashobora kubisipota abahungu bubu cyangwa abagabo benshi bafise ingeso mbi abagabo benshi bafise ingeso mbi imeze gute itomora ingeso ye abagabo bino canke benshi iyo bakunze hanze canke abahungu iyo bakunze hanze apa y'umusheri wabo canke umugore wabo nukuvuga umugore wo mu nzu canke umusheri wa ntagacira bagifise abenshi niko babigenza none ugasanga nta mwanya kubonera nta keyaguha umwanya mutoyi wose afise ni kumuhabara wiwe kandi natwe ko gukunu twiremeye utwime byose ariko duhate keya nkanjye umatekeya wowe ugende hamugaruke ufise ishashe na keya ugende ukora ivyo ukora kamwe cyangwa tubi nacyo bimbweje ariko apana misi yose mu gihe nyine ubona ko byakugoye bihora bikugora hasi undi kugora gutemara bihora bikugora habundi abagabo ni iki bifitiye confidence wokora ni iki bifitiye confidence wokora ku buryo ubona nta mugabo yo guca inyuma umugabo kutaguca inyuma rero njye nabonye nta kintu na kimwe gihari uba wakora ahubwo icyo tugomba kwakira ni ukwakira yuko abagore twese tugomba gucibwa inyuma abagore twese tugomba gucibwa inyuma kubera ugiye kureba abagabo bose bubu ni abahehesi hariho abakozi b'Imana baheheta si abasitari gusa abasitari bagaheheta abamabuje bagaheheta n'abakozi bo mu nzu niho isi igeze tugomba kubibamo uko nyene n'udeside rero kuja kubaka wa mukobwa wa muhungu avyumve ubyumve nta zahabu zawe ugiye utwaye tu umenya ati umugabo wanje nibishika kanca inyuma nzomubabarira cyangwa mbyihanganira ariko apana kugenda mu rugo uziti jewe sasa ndatosheje umugabo wanje nzomuhaza ntibikunda umaze gucinyuma kangahe ko gucinyuma umuntu nje ntago nacinyuma umuntu dukunda uwo muntu mukundana bamukundanye ko nyene nese mukundana namuguma muryamana ariko nagaba yakurongoye n'ubundi oya mugabo urumva hari abantu bavuga ubu nta urukundo mutajyamanye yuko nta kintu kibaho wowe uvyumviramo gute urukundo mutajyamanye niko abantu benshi bavuga kandi abakobwa benshi niyo nsanganya dukunda kugwamo ukavuga ati rero umva ugiye gusura umuhungu akakubwira ati je nuko ndakiniye ndafuye ndashitseyo je utampaye vraiment je byanje nabi cabihera ntushobora kusiga mezi uko muri yizi bivuga uko kubera biriho urumva ntushobora kusiga mezi uko ncishiriza basi rimwe sinzosubira nawe ugaca umuraba hari n'ibyo umunsi wa mbere ukawusha ugataha nasubire kukurondera mpaka wagira umurondo ugaca uvuga ati rero kugira dusubire agaca akubwira ngo bimwe nakubwira warabyemeye kubera umukunda utinya kumutakaza uravuga yego kandi ukoze iryo kosa rimwe urinda upfa wicuza urukundo no kuryamana nta hantu bihuriye abantu babemerewe gukora sex n'abantu barongoranye bagiye imbere y'Imana n'amategeko bagasezerana nta bantu bakundana basambana tumenye ko Jojo uri Marie
gushika n'ubu uri sugi ariko ngerageze kuba mariye by the way wageze kuba mariye narabyigeze ndimo ndavuga rega ibintu nzi aba n'abakuru narinzi aha hanyuma birangirira ndimo ndavuga ibintu nzi aba ibintu byo kubakana ni ibintu nyene by'ubustari nyene umengo ariko rero reka nkubwira njye mbona umengo leta irabidufasha gukora amabanga yabubatse kubera iki none abantu bubakanye bagiye gusaba divorce vyoroshe biroroshe ni ukuri kubera biroroshe none bakubwiye ngo urumva ngo ufashe umugore wawe mu hoteli baca baguha divorce umugabo yakwiyumviriye nawe agacengenda akagutangira idira agafata nk'uyu mukamera akari mwiza akamuhinota akamubwira ati roje ndaziguza Jojo akunda abahungu birabura bameze uko we tora inoti igenda umuhende muba muri hotel uzoca umpamagara ya agaca bikora bakamfata bakaba tukaba tugize divorce kandi koko yarabikeneye nyene ko ngenda kugira yirongorera umuntu ubu mwiki gihe tugezeho kumve ngo nuko byabaye mu majabo make nuko bya ajewe oya nje nagaruko byagenze ni nkuru y'umubaba tumenye ko Jojo mugabo mu minsi iza dushobora kumenya yuko ari kumwe n'umuntu umutima wiwe uri available basi umutima wiwe uguruye atigeze awugara jewe nkunda ubuzima bwanje ikindi naco nkunda kugira ejo heza niba hariho imyaka niba naratakaje niyabaye ijya nta gushaka gusubira inyuma kandi ndifuza ku bundi muntu muri kazoza bisaba rero gufightinga gahunda y'abagabo n'ukuri ntayo mfise n'abambesha nuno moya ntayo mfise buriya ni pompompo hama wigira ibyo ni byo kumenya uko ubishaka oye niko bisigura kuko none uzoguma uri ngaho kubera iki se hanyuma ubundi kubera iki ubu mwanjye mama wanjye yapfakaye kera sibyo papa wanjye yapfuye ngenda umwana mama apfakara kera ubu se katarongowe hari icyo abaye abundi kubera iki tuba dukumva yuko ibintu byose bikugoye ugomba kubikemura niba ubishatse mpa kubikora ibyo mubikura umva ukoresha kwihangana mu majambo make ntabyo nshaka Jojo mu myaka 5 yibona he Jojo mu myaka 5 yibona he mu myaka 5 shabizi imana nyene jewe ko ndiko ndafighting imana ifashije intambara yanje gacamo kunze bangeze kure ariko byanze naho nzabyakira gutyo okay ubu tumenye Jojo film arimo ubwa dusozere Jojo ari muri film iyahe exactement ari karakina sinazivuzera tubwire aho bazoza barazirondera ja kuri YouTube andika ndaba cyane yanditse ko Abel Nduwayo film ndiko ndakora ni The Craziness uzombora ndumugore wa Abel wo munzu baguma bancamo bimwe nayiko ndavuga twagiye ja muri Bikore TV ja kuri YouTube andika Bikore TV hariho film nziza turiko turakora bita amayobera y'ubuzima ndimo ndakina ndi DX w'umuntu banyita Nina muri kano kanya nizo film ndiko ndafusikanda ndiko ndafokasingako jisho nibaze ko yakabonye akaraza gakata data ndiko ndafokasingaho ndicyo nashatse kuvuga Jojo ndagushimire cyane Jojo azande zara kabisa data kamera ndamuzaga kate nzagura kana uzogura kana ubu nyene kameramani wanyu yitwa nde Fabrice wamushimiye ndamushimiye wamushimiye wewe wamuvuze kare ngo ni mwiza nimba atacagwaye niba nacyugoye kameramani murabiyagaho hanyuma ariko ntago ndimo ndateretara atari bambeshye yavuye kuri journalist agiye kuri kameramani so cyangwa wafushe nawe nacubaye ndabona se TV kwirazi gucaga tabavuga kabisa nabonye n'umudemo Jojo asante sana ndagushimiye cyane abakunzi ba STV bakunze ba CTV rero bayi muzosubira bayi rero tuzasubira niyo nakurondera kandi uzosubira kugaruka ariko ntuzosubira gutinda uko navuze ibijambo by'ikirundi bitemewe mani mu mbabare ngiye nkunda kuvuga kandi mvuga ukuri ukuntu kuri ntago nkunda kujya intuzenye ugwara nuko nyine twabivuze twabize kuri Karubanda kugije ukuri hama rero bakore subscribe bagire share na comment kuri ya CTV love you Jojo niyo nakurondera undi munsi nzokubona kandi so tuzoca tuvuga kuki undi tuzobirondera nta kintu kiri kibazo nta kibazo ndahari ndagushimiye cyane Jojo nawe urakoze bakunzi ba STV tuzosubira next time wakoze
STV, every story matters.